alla wallahi shele me tu shele dan kabrim dan kabam dan kaberi dan kabama oba ma hwe me ha me pa chaw mi wo podua mi wo Qur'ani comme chez ne kronkron so ale wale wassalam alhamdulillah ena me wo babro onyankropon kwa djuma no ho asem de he na wo pe achumpe bible obe pe babro e de ni ase atata nsuo no pk ya na peja koswe eye me Selina asema mi be kan asema mbeke nukure trodo kontomponim aw onyame boa me minyanko pa boa me ewrade SOMPA FM odi asoso ye ko se oday in court you sally edi asem na me ba awrehu adwa wo sei ye wi ase ya me de ya no amuni kontomre si wa mame ona di asem ni awrehu semu yi edi asem Selina me pa cho me agrenya akrom mi krom achim so adura achim da agrenya akrom ya no ama ne so ate Selina ibiye no anyame ntimi o Ghana ni ma me na Liberia ni na wo ni mu no o papa e Ghana ni pa cho ma me na Liberia na ma me Liberian mo Liberia ya wo Liberia papa ni me dwane Ibrahim na now because of the war no dem buy say mo hwe me na o ma me wen ma me di na Liberia ni ti Liberia ni it on the Liberia ho pa cho isi ade me ni so o te ase ana se wawu me nu anu me na me ni mo bia omu nyina ka Liberia ho pa cho me ni so mo ti ase SOMPA FM ti o ma be de me ja me na na hwe me ni papa nu anu me du form anam na wiye ti papa nu anu na take care of me but me we school no obi afa ma ho am for man to school to papa no wey papa de odim ba kwai no be ye 2010 no samba Ghana so be sra me enti oba eni mu no ha kokora no so those am awon no obi anka se ma wo so plane enti se car na dia collect na enti me kwa passport scan of file enti already no mo me twa me passport picture no mo de send no me nuanom but om do kotoko airport no me papa frɛ omo frɛ ka se omo hu sister enti efi ho no papa bai call no manti omo nka bio na already no so kasagu mic ni mhwe mic na kasa wa isali acho already no so me nuanom so mati say baku yenu pen doctor pen America if any so papa dis am omeziga enti mpacho me ni nuanom bia me papa nuanom na papa nuanom so sabi me tukwa no face can kwa omo se me ebola mo te BBC fe kura ya fla me kwa dia system na ma se beji itu go fe akora so be wo so ne papa every obey oba na owo 14 years no pacho de papa every ne papa na me kura no kra enti tukwa ma ha se lo ka se mama me ndu echi bi omu na me se aden mu se djuma na ma untu me hwam na me uniska da bi otu America dodo ehe na mo wa mo ba ha pacho ne ye wo je se nyakrum nte edwuma ni wa akra ne papa no hu no wai me pacho akra na me hu no e na won ne wo sa wo babai ye friend say ye friend precious den mensa na ye dan na mu fra akra ho me pacho SOMPA FM oko ni obi na ye adwuma nte o discan ma nipa ni ma discuss on go to esam rakama no e na one face can I de anko no di dwane oba ne papa no nti we no na menyem ne 3 months nti me hu ni bi o mo a enye 6 months ni mu no na ma o ma no de edwa ka chem se mi kunu we nam so be ma no kra mi hu no mi ko ton pie water mbai na oni ho ti mi kra mi nim so wo fie ma hwe ne sa mi hu no already so ne da bonten e wa akra obi store enim na ho no di wuo mu ma onyem he hele everywhere hele pacho obi fio pacho echi no o mewu ye na odwane ye no na fe de ye tuwo me koda abonten me pacho na me da nti echi no o ba na me sebra sisi ma na ka che me se wa fanisika nti otherwise umpe ni atakrama so na bebi e ko nti me pempe ni fu bi na inko pani chose djuma na be ya o si debi da me fanisika bia na ma me no so di o so oye wa nko no ko bo ni nti that was Sunday me ti was na to ye mfimfim
ye wo bi otutu nti 3 days time was so to ana mpane finaso mo ba obi aboni dua na msa na uko ye obi dia no bi bo dua ti mi hwa yal no kwa na ekoso ni ni ho na ho na me ba benyaade na mbebo ne busu afama ni no mo de ne koto Dr. Jesus ewo Budombram Liberia camp enti ombo hwe ni ba ko ma hwe ni betimi ana mekọ obi ama of ebo operation mekom ko dipa nam de abehwe ni ya aduane abehwe me hwe yale ni kwa na ekoso na misan bebo amane na ombefa ne ba benyaade nti benyaade no na wanso ne bio miso be sika na asa na meka jense ma mo ne hwe no bi miso me ko hwe pie water anase me ko dipa won kra nam de abehwe ne bi mami nti mo sana na dan baka chense enye precious papa no mensa na me se ai oso wewu SOMPA na se me FM. fi nje nko ya no wewu no se a wewu nti efi onu kra me nim ne yasen de because me yes ka ko bia na me bo an ko bi ono ba keto yi wa che ya nsana de rade ya dom na me bo mbo de ade me kokrom na me akora ne ko che na mpo we ya be 10 to 11 years no so oja akora ne fa so no mo se ni papa nua ba ko oye dwuma mais fe ni papa misa no sa na ti dia obebo ne hu body ayeden ahwa akola ni school no martin oh kurase so we si ba na adi na nti oye kama a obetimi ada me base da ope condition adem wo ba no me na me ka kire wo ye ni ko school o so nko omo krokro mo ye ne de we didi mpo no ko gina obi ni store say omo hia fo obi ama niska omo manis kana ko salomi abeton enim guasem ko an ti me ko e nam ko ti da mase na me pa mo chose omo me mobo na me to baby a me da kurampo din de me dia ne dim enti me dia me ka me num asem de ma me si da bi on pe problem bi anti fama de de be ma ne wo ko we wuko enti me fama de de nko ma na ja fa wa de fama de no so se na ti de enchinchia na de yembra enti e bo ana ya ne akobo beta kra ne ko sisi yam kakra eno na ni usisi niema nyama efi na obaketo na ohwe echo no ne papa we ne papa tema o madam for lockdown we buy na me da fishing harbor nti ho na me da na da girl bi hu was of madam for ni kunu ba ni na dan for ba ko ni lewu no so oni be ma bia ndim so madam for me pacho ni abe ma ye minti me bre me pese me fa be ma bia den aka ma brabo ho a wo nkasa me no so we de wanyi nti wo hwe na sa wonya lockdown ni twemu a na ma heden bako ma afedie madam for no ka me ma no o ni ku na etin we fa efunam so madam for me ko ye kuroma bo SOMPA FM. no be ka che me se imbri bi etwem papa na se ne peda no nim se obetimi anyim oba madam for na asem no to adam for ni mama sese wo wen e na sisi a nko ye kurom asem ko ba mane meni ba me ho so na mi san kwai na oba na eden eni be ma na ti ono ti de mu de odo ma papa no sese ono na ba hye ho waja ni ku ni papa na kotra oni na ti sisi a mi kase na no so aba wo so be ma so mi ka ko si haga on kasa mo o si mi ko me nko yingu mi suru menye nti ni ma obi na chem ne maame me ni tai na wancha no maame da nti obi na chem mama ko maame no so ji me fe so o si akora ni maame ni ngu ne yam behwe me ne ba no so boko so na kasa de bia o ka on kasa no nti maame no kura me wo ye mo si ye se o general hospital je we fe koi won kasa mo ade na mo bobra ahokire yi mu na mo ntete ntomago nhye magyapadie mu ni nyina mo ba fi mu ko na ahokire na mo feelings say no eno so ane say metina me gbe ma ahokire ni nyina mo feelings be ma ni wi en metina mo asesa ntimi yesenka me di we na fe na udi femba akwa try awe eni po ma bebi a meda mebi na meda nti betu nti na lockdown ni twemu a na nka me ko se me ko madam ni ho enti say ya de na de dim be pie kumase anu oba ya be hia nkwanhia yi ti nyama wuru ya nyama horo che se usisi nyama nti me hwe se enti ahi na moda oh sometimes e da matromas o mu GSK da ko tu cd ti da nya bi ne abeda so amedwom on do mu GSK store nenim da be na oba no e ka kire wo se wo ye hia ni nti obedwane no Friday da be de twam ye den bacho oye so odi na mka che ni se mani nya so odi won ko na di asa no so beko nti afim krokro na ise mi ndi ago na no ka che mi se ma wo de mi ntumi ni wontina o na sa de nti o kasa ma adwo ma wo hwa won tumi amoa me because I didn't make kasa ne se ono no ono didn't miniska ni ehie ni
me so madwa itu ngola si ma hwe sa awurade adom ya hwe sa abedu bebe so eti se ade to ka de ma asem che me ya sa nyame ti ase enya me pa ebe yi asem me ka na mama me be si o de maka se me ntra on chen ya me ntra enti ma de o eyi hu se me gbo pitiu prekope me so le hwe no nya me pa ni ho mbobo kro wan she bi na obi hu se odwane me mbobo yi na ego tisi sia baby a me kwa me yamasom me ba me yamasom me yamani doso me de me wie me ho akosi rom asole ho baby o muntum na mai de me de me yamani bi akosi ho nti se ne ka me ho no ekofa mu a nti me nya baby isi no nti me to 11 cedi na ana 22 cedi na efia na makro me eska masa koto fofo so me baby isi so na me here no ma sometimes eduani dim so ya because no be chance krampa de bum say nyama so mti bum say makota to ba prevechiable It's be huba it's a kebi be attack am small poison because that what cha and him guys so bread me bother so you bother I will cheat. Mami, say, oh, how bad party now about Banayra? Pacha, who's say him over? I don't mean ni more, ma. So I'm going for him and I'm going to die while I know. But you need that draws to be anymore. Monfa kola ni picture no way. Pacho. O manye. Monfa nto so ma yenhwe why. Se bia ye be obi ani onie. Na hu ne mo ma no hu se o yakola a wonye entertainment chart. Hey! Entertainment. Precious Mensa. Pacho. Adehia mo so ami dwom mesrem o. Wani atwa kola ya ne mo ma chen isu a esrem. Munyi sompa production line mon frère 0244 809 641 0244 809 641 say bi akoda bi abeda wo sto anim wo ton aduane ton abegyina so be horo nchansi mama yeso so ndi onam no wo pe india broni no wawale no kola fi hia du 9 ei ama maami ani aye ne yasei Selina ka bibi kire wo bai bia na wo baabi no oti no wo Precious Pacho why me obi aka o pesoro eya me bebe yo me be obi asa bra wate me do obi a e wo ja mo ja se me ka de kwa obi diska Precious Pacho wate me so wa me bobo da bla why Pacho cause who call them the jiji Lord Shawala Bajelo no me bless me kwa uye me yama bisu me yama bisu wasi seba baba bobo Pacho yama ukabu disisi baby Pacho Pacho wa Precious bobo na bro Pacho aye wo arade yama bebe Selina o papa enkrofo no mo we Pacho mo agre yo enti obi antimi moa mama Canada say no just woni baby kra wote Pacho debi ye nya obi nye enu sister yi maye ne ntina no se wo ndi obesi sinie makola awurade nyankopo hey Precious hello
Hello. Me pacho ma he. Yeah, na. Pacho wa hu akola na ma ya na. Pacho da bio. Na komo bi wo ho. Pacho Selina ye make Louise. Selina ya odan. Louise. Like my Unis. elder sister, yes. Nanti blebe ya wana mu intimo ya we. Sister, mommy, it's not easy for us. As she has said, that is what is there. Where are you calling me from? I mean, Okay. And you know, hello, can you hear me? Hello, can you hear me? Yes. So what Helena is saying is true, isn't it? Everything is true. She knows me. Your name, please. Amadra. You just saw her say, Amadra. I feel so teaching ideas. Okay. All right. Hello. Yes, mommy. Yo, yate wa adwa wo de akire ye da se. Se wa first say. Mommy, all the mom for me number na like me say me na kasa. I just na free like emianu bi. Na just asema lady Nika akola yi kan nyina ye no kore. It's true. Like we need help for him. Spiritual help. Please. Spiritual do ba so anyalo abodam. No. Mommy, you not understand, but me encourage you. Okay. Anyway, you better throw later. Why? Myself. Have a nice day. Thank you very much. Yo, you near bear or sin in niece. And I free. Not just as some by way better now. What can you so be ditro? Chirano, your friend of Dr. Foster. Chirano. Dr. Foster. Yami Shram. Erade ma unyinche na bomdi ni bambo. Ni babone for be show so na pawia ni anajo na erade yi di free wo. Amen. Eni na se free na woni mi ngu ase. Isre eni ewie na mbrawis. Enka wona na no eno na na kanso. Na Mr. Dr. Jesus Christ. Amen. Sally. Je wati. Twetwam na fa chechire wo ba no. Enko twɛn me office wate ewia ebekasa erade na nyankopon ewia se ya na nti kyerɛ sɛ he sese abusua no a yewu ana ya tworo chief mones we yo to wo sese a benyina busua panyini enya ne kwa menua gine cha cha ko twɛn me wa ye ba gine cha cha nyankopon cha cha ye nka